Damasabat ko Pilay ti maysa. Ketimut maysa. Pukul ti maysa nga iman Itala makitak dagita Asit gakman ida. Papananyaw, kakabsat. Ay, naimbag nga oras mo, kabsat. Mabalin ti agdamag. Anya dayjay, kabsat. Adda ka di amam nga agnagan iti Simon Numisyo? Ha? Taymut ka arubak dayta. Tay ka dinatayag alalakay, napudaw, kinakutong. Wen, kabsat. Iso, sa dino ka di dito ti balayda. Asidaglaang ije balay may ti balay na. Umay kayaw, takuyogan kayaw. Ay na, agyaman kami, kabsat. Ay, siyak gayam ni Linda. Isumot ni Martin nga asawak. Naimbag nga oras mo, kapsat. Kastamay, milito gayam, tinagan ka. Mala, umay kayaw. Tamapan tayo ije balay ni Simon. Kapinanuyo ka din ni Simon. Ay, kaanakan mi, kabsat. Sige, mapantayo nga ruday. Abay, anyat masapol nyo, ante, angkal. Umay kami kumagpakpakaasikan ka, Simon, kaanakan. Si kalaangan tamo mi akamagan mi. Nauram nga mintay kalkala pa umi, katawanan pag naudan mi. Anya? Wen, Simon. Kasyan da kami kaday. Ta makipagnaud kami paila dito balay mau. Marigatan kami ni jay serok tirang taya pagturturugan may. Hado ti lamok ijay. Ay na, pasensya ngayon. Ngamawan pagturugan nyo dito. Masikog ni bakit ko. Kaya nadadwa nga anak ko. Nailit una yun, di balay may. Ay, oray di ta kami latabal kunan amaturog kaanakan. Ay, sana. Kababay ni ti asawak. Pasensya ngayon. Padasan nyo ti mapan ni balay dagiti daddo makakaanakan nyo. Tadakdakal ti balay da, ngamda kami. Mabain kami himot nga rod kaanakan. Kit na ba'y, di kayo mabayin kanyak? Ha? Kapain nyo dagiti kakasinsin ko, ngamsyak. Di na kapain? Ani, sana kasta. Basta pumanaw kayon. Sorry, awan espesyo dito balay may. Nukasta, saan na kayo pinasangbay di kaarobak, kakabsat? Ay, saan nga rod, kabsat? Kat papanan yun nga Ay, kumpurmen Bakag subli kami manan ijay sirok tirang tay ijay abagatan. Tay ijay mutlat ang mumi apapanan. Ay na, delikado ijay, kabsat. Kun narugate ijay sirok tirang tay. No kaya't yaw, umay kayaw di tabalay kaw. Ha? Sigurado ka, kabsat? Wan, adamot bakante a kwartaw di tabalay. Iso na laang ata basit la kwarto da jay. Kaya't yaw. Ay, kaya't milaunay kabsat. Ay na, agyaman kami unay. Nupasang bayan na kami iti balayo, kabsat. Nakasingsingpat ka. Agyaman kami, kabsat milito. Managtulong ka iti pada matao. Awan anyaman na. Hapay. Awan plano yaw nga agawid iti probinsya yaw. Ay, awanan ata awamot nga rod balay may itsayan. Tanauram kat nga rod, kabsat. Awan pagawidan may itsayan. Kan tay kakaiso na adagami. Insaldami tapi nang pa-ospital mi ti apo ko mi. Ha? Apay ti apo ko yaw. Nagsakit nga men. Kanser iti utak. Ngamdak sang kasat na di na nalasatan ti sakit na. Nasa pamatlapim mo say dagiti dadakkel na. Isoda kami tinangaywan iti apo ko mi. Hagaman yan ta nasa pamati pupusay na kabsat. Anya? Ay, sorry no impalagip ko tinapagting tinatayan nga po ko yaw. Ngimnupay kasta, makipaglading ita, kabsat.
Agyaman na kabsat milito. Nakaladladingit lang amin. Nakakaiso na nga po ko mi. Ngam na po ka mi. Hangam naklon mi matkit hindi napasamak. Iso na lang tadyak maliklikan tag sangit tunggal malagip ko tinapasamak. Mala, saan abalay? Ta sigurado ang naragsak itan iti sidong ti Diyos, kabsat linda. Agin inanan ti apo ko yaw. Ha? Nay, papananyaw. Mapan kami agpalimos. Isupay ti mapalimusan may. Naimbag lang damot may tin may nga abang mikin ka. Uray pasit lang. Anya, ay so saanin, di kay rumwaran. Makalangab kay laang iti asok iti ruwar. Ang mga nuag sakit kayaw. Ay na, kababain matkan ka akabsat. Makipangpangan kami lang arudan. Di kampay makaitid iti abang may. Ay na, sana problema dayta. Kabsat linda. Adda basit pensyon kaw ngaw awatag. Nuan niya ti adda. Pagraranudan tayo. Saan kayo narumwar? Tamangan nuan niya pa'y ti mapasamak kada kayaw. Sa pa'y nagado ti lugan. Delikado kakabsat. Nagsweldo akong tatang. At ti kwartayo. Ay na, saan ay nanak ko? Higatang yuki day ti masapsapol lagi ti apo ko. Ay na, pagrabangan mi nga anak yu timang tadi ti kwartayo, tatang. Adamot ti pensyon ko, anak ko. Sandak apakadanagan. Basta alaan yun daytoy. Naimbagla paggatang yu ti agas yu. Ay, kit agyaman nga rod anak ko. Ay, huwag gayam, tatang. Apay, asino dagi sa nga iliyo diti palayo? Ay, dalinda kin Martin. Agasawa dagi jay. Agpada nga da diferensya ti pagida. Asino dagi aya? Ako gagayim ko. Awan ngamin pag naedanda. Kat nasya anak mo't kadakwada. Anya? Kat, anyat pang gadandangay. Awan takas jay kat nga rod ti kasasaad da. Ni, kaya ti asawan. Libre ti panagnaad da diti balay? Pati kananda libre? Da kayo ti mangpakan kadakwada? Anak ko, saan nasaya at agim imot? Awan ngamin sa bali pagkamangan da. Kun may sa, bakit kun lakay dan? Kaasi damay. Wanangam ni kasano day tangay. Mangala kayo ti pakanan nyo diti balay? Duday. Ay, kitaan nyo Di kay kumapalukluko, tatang. Ang mga numang lukluko mo, dagita. Kaya't ko ti makatulong, anak ko. Isu abay-bay anak ko malaang. Kit nun na mo kakabagyan ka nun ni Mang Simon dagiti sa nga ili ni tatang, duday. Anya? Ni Simon, nakatangtang si takaruba ni tatang, Manong Wilfred? Uy, ay sana mabali na. Sana tinulungan ti kabagyan da. Kalpasan na, ni tatang ti mangtulong kadakwada. Naglalayngan dan ngay. Isuda kit agnomar itid-itid ta akwarta ni tatang ay. Ay, huwag nga roda. Ay, binagaakmat kit din ni tatang. Kakaisuna, ti bagi na lang, ti pampanunutin na. Nangala pala, ti pakanan na. Madi ati kasta. Ay, kasta nga rod mo ti kunak Manong. Angam tsaka mo. Madlaw mo ta porsigido amang tulong kadagiti at tao. Ay, unay laki din ni tatang. Naglaka nga na mabatpati ka dagiti tattao nga mas asidagkin kwa na. Kasaritam tumata Manong. Sige, tamapanak mo't iti balay ni tatang. Tainak mo't ikan iti kwartana. Tatang, saan nyo nga amu dagiti tattao? Pakaragsakak dar aramidag, Wilfred. Sandak ko mapakibiyangan. Ngam imbis ngagsalukag dagita at tao. Saan na tapagbalbalin ninyo mo't idasadot? Kasano nga ron ngagsalukag da? Kit awan mo't nga ron tibaildan anak kaw. Padak idan na senior citizen. Kun ada diferensyada. Anya ko maatrabaho ti Sir Kenda.
Ay ket problema damo dayta na. Saan nyo na pagparikutan ti problema ti sabali a tao? Kakaiso na nga awanin ti pampanunutin nyo. Bagiyo langan ti panunutin nyo. Ngam nangala kayo pa lang iti pakpakanin nyo. Pakaragsakak ti tumulong iti padak a tao, Wilfred. Aginggat adda maitulong kaw. Apay kiday najak tumulong anak kaw. Apay baknang kayo aya tatang. Dakkel aya ti pensyon nyo. Kit basit mo Ha, imbis nga igatang yu ti agas yu. Saan? Tadamit pampanunutin nyo sa bali a tao. Mala, tapno awanin ti may pagbagayaw. Saan dakon nga ikan iti kwarta. Tadamit kwartak. Umdas ti basit a pensyon kaw para iti kanan mi atalaw. Makaammo kayo. Makapaawan ganas kayo, mate. Uray ko manubak nang kayo. Tauray tulungan nyo amin na marigrigat, mabalin. Ngam saan mo't nga rod? Agpanunot kayo mamit tatang. Tikid di bagiyo ti panunutin nyo. Saan kat ati sabali a tao? Oh, adoy. Inggatangan kayo iti baro akawesyaw. Linda, Martin. Ay na, kababain pa'y kitdikan kan, Milito. Uwin nga raod, mababain kami kinkan. May nayon kami ya paggasgastusam. Ay na, saan man aday ta ti panunutin yaw? Asino pa'y kumatag ti tinulong no saan adatayaw? Ay na, naimbag kaunay at tao, Milito. Ni Apo Diyos ti mang bindisyon kan ka. Amin tayaw, mabindisyonan, kabsat. Gusto dagito yan na napalingkay. Tanadagsin unay no nayunak pa'y. Inak aguray iti pagluganak gagawin. Na mga numabisinan nagiti kabalay kaw. Kaasi mo nga min nagiti nga agasawa. Iso nga ginggat ka ba ilak. Tulungak ida. Tawan mo't piman ti sabali a pagkamangan da. Ay na, medyo nadagsin to imot ko ah. Okay. Olaya dak palayo. Sukuret karitan. Ada pa'y kiratang ko palike. Nay, insik sa mo day tagil ilukaw. Okay. Olaya dak. Naglaing mo tayo ngagsaw iti ilukaw. Wan, obaya kod. Mabana ko na yan, lukan. Najay, napanay. Ay sos, naragrig na tipita ka na. Pinutag, naikamat ko kankwa na. Madam! Mabit lang! Ay, nagdardarasin na naglukan iti kutsina. Ay sos, napanay. Ay, sapay nagpuskol tipita ka na. Hala, nagado ti kwarta na. Saan nga minunay ang maisira? Saan napuno ti kwarta? Ay, pasig mo't adulyar na gitaw. Ay na, ipan ko iti police station. Ta isudan ti makaamo ang mangitonton iti daytaw. Sika kareag nakan, Milito. Ha? Ay, wan, madam. Apay ka day. Dinamag ko polis asino nang isople wallet ko. Sika ay bakata. Ha? Ay, wan, madam. Kinapudno na. Nakita ka na nagtipita kayo, madam. Kinamat kayo. Ngam saan kayo na nakamatan? Ay ra, nasaya at katao. Malmalaw kaskat ka. Akya padak. Ha? Awan na nyaman na, madam. Saan kumut ako kwa? Apay kumatagi kwa ngay. Nagsaya at katao. Kapora saya at ka. Kung konaat ka, ikat ka waltam. Ha? Ay, saanen, madam? Saan ang agsapsapol iti gungguna, madam? Basta ikat ka kung kona. At to'y kwaltam. Ha? Nay, nagado a kwarta. Hala, ay, saan, ma'am? Alaap tatan. Sanak pumalaw no ti mo awatan no kwalta. Ay, Sige.
Sige madam. Agyaman nga road. Oh, adtoy, Linda, Martin, kwartayaw. Ala, ay sus, para kan kadayta. Nga mapay nga ngaitad mo kada kami, Milito. Wen, tad-adda ka sa pulan nyo dayta kwarta. Kababainkin ka, Milito. Ay na, awan ti rumbang nga pagbainan nyo, kunakmait. Inted da kanyak dayta. Isu nga itid kumit ka da kayaw. Ay na, agyaman kami, Milito. Pangrugyan mi daytoy nga agasawa. Tapno da pangalaan mi iti pagbiag mi. Ay, agyaman kami ti dayti agatad nga inted mo. Ay, oray agawid kami ni je probinsya. Aramaten mi dayti pangrugyan mi. Ha? Wen, Milito. Kitbayam, tagbayad kami tao. Ay na, baybayan nyo man dayta bayad-bayad. Awan ti rumbang nga bayadan nyaw. Tawan ti utang yo kanyak. Ited ko kada kayo dayta agatan. Takasapulan nyaw dayta akwarta. Unay kayo matan tatang. Inted da lang aruda na grasya kada kayo. Impadawat yu pailaang. Anak ko, ad-adda akasapulan da Linda ken ni Martin ti kwarta. Ay, di yu kit Diyos usaran ti panunot yu Tanangem kumamay ti panagsasaom. Apay ay alap dandak iti kayat ko nga ramidain. Kit kayat ko nga ron ti makatulong iti padak a tao. Ken maysa, saan lanain materyalan a banak ti mangmangted iti ragsak kanyak. No diyo amo ti tumulong iti padayo a tao. Sandak ngay ramraman, tasabali Tatang, isu apa nga asiyaw. Baybay andak iti kayat ko nga aramiday. Tapakaragsakak ti tumulong iti padak a tao. Naimbag man, na nakapasyar kayo dito'y balay. Nabayagay na di kay imimay anak ko. Maditibagbagik. Sa anak ko mga umay. Ngam umay kayo mo't kumustain tatang. Ay na, siyakla ko man tinapan ni balayaw. Nukas tagaya mamadmad iti bagbagay, Wilfred. oray siya nga ron tatang. Maditirik nak. Ngaming karigatak ti imay. Apay nga ngagsaksakit kayo mutan, anak ko. Ay, Uwin nga rod, tatang. Naimbag man, nakaranting kayo latta, tatang. Kasla awan sakit yo. Awan mo't talaga. Awan sakit ko. Nasalon atak, anak ko. Imbag man, tatang. Siyak. Ada na doktalan ti doktor sakit ko. Ada diferensya ti may sakit nik. Kan ti liver ko. Anya? oray siya tatang. Adamat agagasak iti bagik. Adda bukol iti barukong ko. Anya? Ay sos. Hapay ngay. Mabaybayan yun sa amin ngamin ti bagbagiyaw. Saan nga min apuro trabaho atar aramidin yaw. Agi na nakayumot nga min anak ko. Tatang, Sige, mabitlaan. Tamang isaganak iti pagsasangwan tayaw. Dito'y kayo laang. Tagluto akbiait, anak ko. Mala, mangan kayaw. Kamutay ken mais to'y linutaw. Sahak nagtimpla iti limon Diyos nga inikak iti diruna. Mayat dagitaw yakanan yaw. Nang runa no kasta nga darik-rik na inyaw. Saan nga minapasig aginatang iti ruar ti papaunag yaw. ay, naimbag kayo pa'y tatang. Nasaranta kayo latta. Ha? Uwin nga rod, tatang. Saan akas kada kami kaniduday. Adumot marikrik namin iti bagbagimi. Amuyo nga men, anya, anak ko. No kanayon ka nga agkararag iti apaw. Ken nasaya at ti aramid mo.
Tulungan na ka ti Diyos. Tarabayin na ka. Kas kumaiti itutulong iti pada a tao. Nasayaat ti tumulong. Tani Apo Diyos ti mangbindisyon ken ka. No saan man ang material a banag ti ipaay na ken ka. Salunat ti ipaay na. Di na itulok nga agsakit. Wenno maisagmak ka. Uwan tatang. Maamiris ko itanti kanayon nga ibagayo idi kada kami kanimanong Wilfred. Husto kayo. Kat pakawanandak ko man no pasaray tubngaran kayo idi. Nukas di tumulong kayo iti padayo at tao. Uray siya, tatang. Pakawanan dakmat. Saan gaya man nasaya at nga imutan ti pada at tao. Wen no adalaki di maitulong mo. Tumulong ka. Malaksid no talaga nga awan. Isu ada kayo. Saan la at ibagbagiyaw ti pampanunutin niyo, anak ko. Panunutin niyo mo ti pagsayaatan ti padayo at tao No da kayo tinaikan iti grasya. Tumulong kayo kadagiti agkasapulan. Uwan tatang. Agpaimbagak. Kat no naimbagak kon. Aramidak ti magbagayo. Uray siya, tatang. Wen, saan pa'y analadaw ti amin, anak ko? Agkararag kayo. Tani Apo Diyos ti mang paimbag kada kayo. Tapno adapay gundaway yo amang sulnate kadagiti nagkurangan yo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito itirama tayo. Biyag. Ti tao. Please like, share, and subscribe. Thank you.